Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublay pi baro kinigilong ki khubor bam tagasni. Lingba jongka Lenti Right to Information Act 2005 lane ka RTI kinong yalam jongka Seng Confederation of Ribhoi People Lingba oba pateng marsing menta kasni habakran shakinong tho khubor hanong po ulapan pau ya kajing sngokhya ba kumno ka Meghalaya Industrial Development Corporation LTD lane ka MIDC kashulet kam ba ki jaka ki badon ya ki karkhana hari bhoi khamtam shakithan bernihan kinshim ya ki jaka khamda don ya ki kot kisla bar ki jingpenshna la kadai nagashnong lane na karan Kitay kinong yalam kila ong bagane ka jubab ka bakiyo ka dailing bajong ka RTI ha ka bakam syamladan ka nuganu ka kot jing pensisya ki bakentup hadu nyaw tali ki jingkeli ki balapan jing syai na kalyang jong kaseng Confederation of Ribhoi People ki bakentup ya kataring bat ubnay baga MIDC krashim ya kitay ki jaka ki details jong ki agreement ki balaya soy hapeng ka MIDC bat kashnong lani ka raj lani ki try jaka ka jinghe jong ka jaka ka baka MIDC ka shimti ki kot lani ki dulir jaka bat ki we uba pateng marsing ulaong baka MIDC kalayo ban kurup ya ka jaka jongno habernihan hagani ka sngi laya don langru ki dukhon jong kaseng ki bakentup ya uba Marcus Makri ubadai u General Secretary uba Shinning Kintla ubadai u Finance Secretary bat uba Morris Lingdo. Teman-teman sini nagalang dulu ke Confederation of Ribhoi People iwan mak di press media ban tempau syakipat ba habai dai bat kedega jaka juga MIDC hangtai hapo berni nagalang juga seng kala pan nak RTI nak office juga MIDC dan bagi layo ya ka jubab ka sitrik Ogos ka pelengo ini gaseng ba katai ke jaka juga MIDC hangtai po bernihan ba kim syamlala ban provide kawairu ka dokumen dan nagalang juga seng ngilayo ya kena jubab ba kimdon katagalan agreement kimdon kinong ikot kisla aga bedai bat ketika jaka dan nagalang kaseng ni penpau sya kipat ba kumno kana ka MIDC kala pan kam ya kena jaka po berni klub ikot kisla gi babiang bat ngilawat jing tip runa usim jong garaj marwet ba ketika jaka te ka ha po garaj marwet yawat ka pot kasla na garaj ro kim syamladon kat kum kene ka RTI ka ba ngiyo tinagalang jong kaseng hang baydai bat kene ka kam ngidang budin bat ngidang ya syakmat ba hadu bandalap ya ka jing sisya namar kat kum ka jing pau hang kene ka RTI ka ba ngilapan ka pau baya kene ka jaka ka MIDC kala syuklun klem kikot kisla tinagalang jong kaseng ngidang wat nang ni syakmat bandalap ya ka jing sisya bat lada ka MIDC kamla ban penbiang ya ikot kisla tinagalang jong kaseng ngin sepet gay ka banon kam banle tokat kum ka jingkeli ka ba ngipan leng ba ka MIDC ha ba dei ba ka jaka po borni mana ko ngipan ya nadu ubnayu bot nadu uno usnam ba ka government ka MIDC kala shim ya ka jaka po borni ti ganer ki khamla ban jubab pat ka ba arang ilapan ya ki detail jong ka land agreement apa deng ka snong ne garaj bat ki beneficiary kataro ki khamla ban jubab pagkabalay ni pane ka total area jong katay ka MIDC yang kaya po berlihat kataro kim simla dan jubang kanay nilapan hangay ba ato ladaday ka jaka di private ka don na ka compensation naman ta kide ki nongsong snong ladaday ka private land kataro ki kamla ban jubang day na tagadaw na galing yung kaseng hagbaday bat gane yung manginiyat may syakmat ano mangindalap yung kanyang sisya Kajaka jongno katay hangte po burni kabala kenrup na ka MIDC